clear tu te chibai le vek ule zone ni som panga ania tun tum chu G7 closed door meeting kal zel kha toy te in kanan zui le lokanga kan ram bharat tinaral thuam thar amel chung changa kan koi chaudon nia min lo thlir sak le thu turin kan soma chu tun tum G7 meeting a khan US president chuan China le kuat ram te inkar soi kai tat maya kan lo hriat ve mai maya ta na thange President Joe Biden hian China daunan kuat le nei to te hi mantang kaya tum ni na lang President Joe Biden chuan China in kuat in sui khom te hi ti thuan opadu hle ti asoya India Japan Australia le United States tho dun na huang kuat hi China hlo berani atibok Biden chuan kuat le nei to chu China le Russia counter nan mantang kaya tum ti G7 summit hun to pa press conference nei tum khana soyani Biden chuan ti hian atia President kani don khan US le ram dang te in lai chin na siam that ka du thu ka soya China roi tu te chuan kuat ram te malak na hi ti chak lo turin min du ve thungani ati G7 ka tho pui ram te u America hi indoor na tha siam le turin aron le ta ati boka America le ram dang te in zom na chiat chana Biden chuan president masa Donald Trump kha apua a om ve tho mai Trump puya khan America first ti kha thu puya anei tlut mai khania khatiang mi te tan kha chuan ram dang ain ma ni ram kha ngai poimo ber angaya ma se thil hi a in buk to ka kalpui hi a thaberani hi President Joe Biden hi mitam takrin ang chuni lo hle don ni na lang China le Russia hi counter attack atum ve chara tin tuna Russian leader Putin nen te hian eng thu nge mon soidon ni hriata chak om tangot mai an inkom dan nakin lama thei angati chua kan tum le don nia ti chuan ralthuam thar lam chanchin hi i han thlir chun zom tengu Russia lai pui bok hi India hen a otle tariau ni na lang ton som pariatarit Russia siam sprut SDM1 hi azang khaya thona lian lem lo point a phur kwal thei maya paruchut po handa thlak mai thei ni in long po thiar kwal zung thei tura an duan ani sprut SDM1 hi a that mel view maya India hian a ot sual lo tura nga yang masi Russia ral thuam hi chuan India hi chan him zo tak lo te po a anga India na lei hun lai hi chuan thaviau angena lang thin takna a Russia hian na thlak na tura lo siam man dai to thina India hian hluilon mai tura lei fo ni na ngai thei Russian lai pui sprut SDM1 kan lu chil ma in S400 air defense system chungchang kha toy te in han soi hlekila kumsang ni le pasari atang to khan S300 emo series thar S400 hi Russian Armed Force te chuan an mang tan to a China chuan kumsang ni le som pali khan S400 leina tur agreement asiam pui dai to boka Saudi Arabia Turkey India le Belarus tepon leitumin Russia andora India hian kumsang ni le som ni le pakhat kumin kum top lama S400 hi adon mana be sei thei chawani chu po chu be sei thu ani chu kan tar lan du takero chu hei hini sang ni le pasari dai to Russia in man to hi kum som pali nuwa India hian mang ve don chuni mela Russian Air Force te chuan India hian hlau viau winarin omlo S400 system hi upgrade neu om ve thoma se Russia chuan S500 a hung fel le der to a India hian Russia ral thuam hluilon tura lei hi ni ringot mai Russia tan chuan a aya tha an nei to wanga pai mai to tur kha sumtam tak hai lu nanan mang thei ve thungani S400 hian kilometer zali vela ka pha a S500 hi chuan kilometer zaruk thleng a kap theya tum khata S500 hian target som a kap thei boka chu second thum second level chungin ania S400 ve thum chuan target kap turin second kwa second som vel hunama mo daya S400 chungchang he video kan siam to thowa ti hian kan du tok mai don nia
India chuan Russia lai pui sprut SDM1 lak lu beisin mitalen le tameka ala lut ngei poinarin China nena ram rilama China sipaite el phadurin India sipaite hian lai pui zang khai deuh tak an mamo renga line of actual control LAC rula hian ralthuam lian phei hi chon mangzen zen lova mase mel ma epnan han chop ve hrim hianga ya ni ber tin in dawalo thut po rang taka du na lai handa son turin a thahle boka tuna India teng man mek T90 Arjun le T72 te hi an rit hlom lu tuka man mo thil thuwa rang tak le ol sam takinan mangal mai thi thin lovani hei hi China laka India chaklo chan khani in mithiam tam tak chuan an ngai ani Russian company tractor plants concern chuan sprut SDM1 hi atoi thar meka Russia sarkar tan chuan trial ani chung hian India hi en tir thova siam zo ani ma ho po hian India hi chuan a otrungal hleni India na man mek T90 le T72 hi Russia siam thawani ton som pariat lekarit sprut SDM1 hian lai pui lian teral thuam pai pon angchu a mang ve vek thova T90 teng silai le amu a mang boka T90 teng hi ton somli le parukaritani ram noi pilril le kham kar cheng che tak tak pal thlang tur chuan sprut SDM1 hi athanom zok hle ti chiang reng mai kumsang ni le som ni okas thla a Rajnath Singh Moscow azin tum khan India in light teng lai pui zang khai chi ama mo thu kha soya Russia chon sprut hiloko mu in indoor na akal ta zela kumin kum top lam hian Indian Army team chuan sprut SDM1 bel chiang turin Moscow an tloang heti la hian India chon light teng ama mo ang siam thei tura zon bel mek boka request for information RFI achwa to a teng ton somni le panga aya rit lo siam thei turan chuan teng zathum le somnga zet order du thu India hian puang to ani sprut SDM1 le China teng type 15 te hi anin tluk titia tin Turkey lai pui Kaplan MT medium teng nen po ain nai hle boke maro chu China le Turkey lai pui te ai hian sprut SDM1 silai dot main gun len zong hi millimeter somni line in thlau ve thungani sprut hi oil tank full in kilometer zanga atlan theya crew pathum chuan theina ni bok India sarkar in Russia dormek lai hian Defense Research and Development Organization DRDO lampo teng siam tumin ma an la ve mek boka DRDO hian Larsen and Toubro company ne in be mekin tuna an siam mek lai pui te chu Indian Army du angati danglam antumani DRDO le L&T company chuan ton somli le pasare rit lai pui an siam mek chu a main gun millimeter za somnga le panga kha za le panga athakin ari nati niam antum thuan soi ve boka ma setting ri na hi ton som ba kin niam pha don lova Indian Army mamo chan na ani therin chia lo tun ma khan India chuan light teng hi lo mang na sat thin khopa Kashmir operation sangkat sakwali sari liriat vel khan M5 start ton som parukarit alo mang to a te chuan kum sangkat zakwa som ruk pahni te sangkat zakwa som sari pakhat te ya indona ma chon lai khan PG76 teng ton som panga arit amang boka khang hun lai kha chuan tang lian zok chu thazok turin an hria a Pakistan ramrilam an thlir bok nen lai pui lian chi hlir kha India chuan leita ni tun hi chu kum sang ni le som ni pakhat Khawvel kan leng le to a ralthuam chikim nei angai ta ani bere chikhat lekin ral do thei to lova fighter ro po a chikima nei angai ta ani ber chutiang bokin lai pui po ate chia tangin alai hol alian chi thlengin a chikim hian kolela a thatlo na chuang lowang chu an tangkai na zone thewa man mai turan ni mai don ani ole thlir tu tenin lo beng war phale ngei don nia kan chanal min lo thlir sakthina wangin kan lo me